Pozdrav prijatelji električnih automobila i elektromobilnosti, moje ime je Deni i dobrodošli na moj YouTube kanal Tesla Dalmatian ili ti ga Tesla Dalmatinac. Upravo sam kupio Tesla Model 3 Long Range iz 2021. godine, takozvanu refresh verziju. Zašto sam to napravio? No, prije nego što dođemo do toga zašto Tesla Model 3, iskoristio bi nekoliko minuta da objasnim zašto sam pokrenuo ovaj kanal. Naime, veliki sam ljubitelj elektromobilnosti i električnih automobila i cilj mi je iskoristiti ovaj kanal kao platformu za promoviranje istih. Pri pokretanju ovog kanala bilo je jedino malo nedoumice želim li imati kanal na hrvatskom ili na engleskom jeziku i na posljedku sam se odlučio za hrvatski jezik. Razlog tome je da na engleskom jeziku već ima dosta kanala koji se bave sličnom tematikom i jednostavno sam imao osjećaj da možda ne bi mogao doprijeti do publike onako kako to želim. A pošto mi je cilj promocija elektromobilnosti u Hrvatskoj i na prostorima bivše Jugoslavije, gdje mislim da ideja o elektromobilnosti i električnim automobilima još nije zaživjela onako kako bi trebala i kako je već na zapadu, tako da mi je nekako bilo prirodno onda na kraju ovaj kanal imati na hrvatskom jeziku. Naime, sam sam veliki ljubitelj elektromobilnosti i električnih automobila i smatram da je elektromobilnost mobilnost budućnosti. Također smatram da električni automobili imaju dosta prednosti u odnosu na automobile, odnosno tradicionalne automobile s motorom s unutrašnjim sagorijevanjem. Ako malo bolje razmislite, električni automobil, to jest elektromotor koji je u samom srcu električnog automobila, naravno uz samu bateriju, je strukturno puno jednostavniji, a ipak dosta napredniji u odnosu na motor sa unutarnjim sagorijevanjem. Dakle, izrazite prednosti električnog motora su to da jednostavno ne postoji održavanje kao takvog, nikakvi intervalni godišnji servisi, nema promjene ulja, znači tu nema mjenjača, nema kvačila. Sve u svemu puno manje mobilnih dijelova koji čine sam električni automobil puno manje sklonim kvarovima. Uz sve to, električni automobil, to jest elektromotor, posjeduje taj instantni okretni moment koji se, vjerujte mi, itekako osjeti kad stisnete tu papučicu akceleratora. Ako se niste vozili u električnom automobilu, teško je opisati taj osjećaj, ali ta instantna ubrzanje, koje ne mora biti neka velika konačna brzina, nešto od 0 do 50, 0 do 100, ali osjećaj pritiska o sjedalo je nešto neopisivo. Naime, svi električni auti pružaju taj osjećaj, ali posebno oni električni auti malo više klase kao što su Tesla, kao što je Polestar 2 ili na primjer Porsche Taycan. Ima i nekih drugih koji dolaze trenutno na tržište. Također, posjedovanje električnog automobila je i ekološki prihvatljivije. Sada će biti dosta ljudi koji se neće možda odmah s tim složiti, ali dopustite da objasnim. Električni automobili nisu instant zagađivači. I to je jako bitno za velike urbane sredine gdje je opterećenost prometom dosta visoka i jaka i intenzivna. I naravno, sam taj transport pridonosi izuzetno lošoj kakvoći zraka zbog ispuštanja ispušnih plinova. Ako se ne varam, na prostorima bivše Jugoslavije, Sarajevo, Skopje imaju jako puno problema s tim, sa smogom, koji je prvenstveno uzrokovan ispušnim plinovima iz automobila. Nisam sad trenutno siguran za Zagreb i Beograd, ali je isto moguće da se to događa. Kada govorimo o prednosti električnih automobila, trebamo spomenuti i nekakve mane i ne trebamo bježati od njih. Te mane se prvenstveno odnose na proizvodnju električnih automobila, to jest da specificiramo proizvodnju baterija. Trenutno problem leži u tome što proizvodnja samih baterija nije toliko ekološki, pa u nekim slučajevima i etički prihvatljiva, kao što bi trebala biti. Naime, za proizvesti bateriju treba doći do sirovina, a to su prvenstveno metali kao što su litij, kao što je nikal, kao što je kobalt. Da bi se došlo do tih metala, potrebno je rudariti za njima, jer postoji izvještaj da prilikom rudarenja tih metala je dolazilo do ekoloških onečišćenja, prvenstveno u Južnoj Americi i Africi koji su bogati tim rudačama. I ekološko onečišćenje uključivalo samo onečišćenje izvora pitke vode zbog raznoraznih ispusta iz rudnika. Etički problemi koji su vezani uz to je iskorištavanje rada djece, prvenstveno u afričkim zemljama. Naravno, od tih problema ne treba bježati i dapače treba ih naglašavati, jer se to mora promijeniti u budućnosti.
ako želimo da proizvodnja samih električnih automobila bude ekološki prihvatljiva i samoodrživa. Ali prije nego odmah odbacimo sve ideje u startu, trebamo malo staviti sve u nekakav kontekst. Ako razmislite da je tradicionalna autoindustrija prisutna već više od jednog stoljeća ovdje, i sad možete zamisliti da je tradicionalna autoindustrija kroz tih 100 i nešto godina imala dovoljno vremena da razvije tehnologiju kakvu danas ima. S druge strane imate industriju električnih automobila koja jedva da je napunila jedno desetljeće. Ako zamislite kako će ta autoindustrija izgledati za 5, 10, 20 pa i 50 godina, ja nemam nikakve sumnje da će sama proizvodnja auta, električnih auta i samih baterija biti ekološki prihvatljivija i neće se uopće spominjati ovi problemi koje spominjemo danas, zbog toga što ih jednostavno neće biti. Također važan korak prema samoj ekološkoj prihvatljivosti i održivosti je način na koji proizvodimo električnu energiju koju koristimo za punjenje električnih automobila pa i za preradu metala koji su potrebni za proizvodnju baterija. Ako generiramo struju, to jest električnu energiju iz termoelektrana, dakle spaljivanja ugljena, to jest fosilnog goriva, tako rekuć, to definitivno nije onako kako bi trebalo biti. Evo ovdje mogu uzeti za primjer Norvešku, zemlju u kojoj trenutno radim i živim. I Norveška 98% svojih potreba za električnom energijom jednostavno generira kroz vodni potencijal, to jest hidroelektrane, hidrocentrale. To je jedan ovako veoma dobar, to jest školski primjer, kako bi se reklo, kako bi trebalo proizvoditi električnu energiju u budućnosti. Naravno, tu ne mislimo samo na vodni potencijal, to može biti i solarno, to može biti i vjetar, to može biti i nuklearna energija, koja je poprilično čista, iako mnogi ljudi će imati neke argumente protiv toga. Uz okolišne i etičke probleme koji su vezani u samu proizvodnju baterija, postoji još jedan problem koji na kraju nije toliki problem, a to je pohrana energije u same baterije. Da specificiramo, to je mogućnost, odnosno količina, to je gustoća energije koju je moguće pohraniti po jedinici mase. Ako uspoređujemo bateriju i konvencionalno gorivo, kao što je dizel ili benzin, ugljikovodične veze u konvencionalnom gorivu omogućuju do 100 puta veću gustoću energije po jedinici mase. I tu su ugljikovodici, to je standardna goriva, u velikoj prednosti usporedbi s baterijama. No, svaka medalja ima dvije strane, pa tako i ova. A druga strana je ta da su tradicionalni automobili, dakle automobili s motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem, jako neefikasni u smislu pretvorbe sve same energije u pokretanje automobila. I ta neefikasnost ide i do 70%. Dakle, oko 70% goriva koje sagori u samom motoru se izgubi kroz toplinu i samo 30% se iskoristi u pokretanju automobila. S druge strane, električni automobili su 90% efikasniji u pretvorbi energije u pokretanje i tek 10% je gubitak kroz toplinu kroz sami rad motora. Bez ikakve sumnje, tehnologija baterija se mijenja svakim danom. Dolaze novi materijali, dolaze povećani kapaciteti, brzine punjenja itd. I sva ta postupna poboljšanja će kroz 5-10 godina prerasti u kompletno novu tehnologiju koja će biti puno naprednija nego ova današnja i bit će puno jeftinija, što će u konačnici i dovesti do toga da će električna vozila biti puno jeftinija. Čak i s tehnologijom baterija koju danas imamo je moguće ići 400 plus km sa električnim automobilom, što povlači za sobom vožnju kroz nekoliko sati, što isto u konačnici određuje da ćete morati jednostavno stati, napraviti pauzu, protegnuti noge, nešto popiti, pojest možda, a to vrijeme možete iskoristiti onda i za punjenje električnog automobila. Tako da bez ikakvih problema već danas možete ići na jako velike udaljenosti sa električnim automobilom, to jest putovati bez granica i ikakvih ograničenja. Da budem iskren, dosta vremena sam proveo razmišljajući koji električni auto ću kupiti za svoj sljedeći auto. Izbor je na kraju pao na 4 kandidata. To je bila Škoda Enyaq, Polestar 2, Tesla Model Y i Tesla Model 3. Prije otprilike godinu dana, a sada je kraj 12. mjeseca 2020. godine, kada je predstavljen prototip Škode Enyaq, tada se zvao Vision IV, bio sam siguran da će to biti moj sljedeći auto. Izgled samog automobila je bio odličan, od unutrašnjeg izgleda, vanjskog izgleda, cjelokupnog dojma automobila, sve kako se ono kaže 1A po špagi.
No, u 9. mjesecu 2020. kada je predstavljen proizvodni model, moram priznati da sam ostao malo razočaran na kraju. Možda zbog toga što prvi proizvodni modeli su u verziji SUV, a ne kao sportsback kao što je bio i prototip. Možda zbog toga što su također prvi proizvodni modeli koji su trebali izaći sa trake bili samo na stražnji pogon, a ne na sva 4 kotača, što preferiram. A možda i zbog toga što su performanse samog automobila inferiornije performansama Tesle ili recimo Polestara 2. I sama RS verzija koja još nije službeno predstavljena, ali se znaju već specifikacije otprilike, je što se tiče performansi dosta slabije u odnosu na Teslu i Polestar. Također cjenovno, Škoda Enyaq je nešto slična Tesla modelu 3, ali samo one osnovne verzije. Ako se ode u konfigurator i doda se nekakva, recimo tako, standardna dodatna oprema što bi se normalno i kupilo, cijena skače i time postaje sama Škoda Enyaq poprilično skuplja u odnosu na Tesla Model 3. I ovdje govorimo o verziji 80X, to je verzija koja je pogonjena na sva 4 kotača i to je trenutno najskuplja verzija. Sljedeći izbor je bio Polestar 2 i moram reći da mi se izgled samog Polestara 2 puno više sviđa od modela 3. I vanjski i unutarnji izgled. I također Polestar 2 je jako sličan po performansama, prvenstveno mislimo na ubrzanje, akceleraciju, jako je sličan Tesla modelu 3 Long Range. Cjenovno su, kada se uđe u konfigurator, cjenovno su isto tu negdje, Polestar je nešto sitno skuplji od Tesla modela 3. Još jedna plus opcija Polestara 2, odnosno na Tesla model 3, je taj što ima klasični onaj hatchback, odnosno 5 vrata. To Model 3 nema jer je sedan, tako da je mnogo praktičniji. Nakon što je Polestar 2 predstavljen i nakon što su prvi modeli izašli u prodaju, naravno došlo do nezavisnih testiranja samih performansi automobila i Polestar se tu pokazao jako razočaravajućim, barem za mene. Ima slične performanse kao Tesla Model 3 Long Range, ubrzanje je bilo onako kako bi trebalo biti, dakle jako brzo od 0 do 100, ali što se tiče same potrošnje, efikasnosti i dosega, odnosno dometa, tu je Polestar 2 dosta razočarao, tako da je otpao iz mog izbora, nažalost zbog toga. Nakon što su Polestar 2 i Škoda Enyaq otpali, izbor se sveo, odnosno ostaje na 2 kandidata i to obje Tesle. To je Tesla Model Y i Tesla Model 3. Dakle, Tesla Model Y, to je Tesla Model 3 s puno više putnog i prtljažnog prostora, plus ima taj hatchback, odnosno ta 5 vrata, koja su puno više praktičnija nego sedan, otvor prtljažnika kao što Tesla Model 3 ima. Ja dosta često idem na skijanje sa prijateljima po Skandinaviji, s curom idem često na duge vikend izlete s kampiranjem, planinarenjem i tako da više prostora uvijek dobro dođe i nije na odmet. I još dodatna voda na mlin modela Y je ta što smo u Europi i što bi se model Y koji bi kupili ovdje proizvodio u Giga Berlinu, što povlači za sobom nove tehnologije baterija, dakle 4680 baterije, takozvani fat cells, i novi strukturni, odnosno proizvodni dizajn samog modela Y, takozvani single piece casting, gdje se prednji i stražnji dio automobila proizvodi iz jednog dijela, to je saljevanjem. Te nove baterije koje bi bile u modelu Y, još se toliko i puno ne zna o njima, vidjet ćemo kada budu prva testiranja, ali po specifikacijama bi trebale dati i nešto veći doseg samog automobila, tako da je lako moguće da će model Y koji dođe iz Berlina imati veći doseg nego što trenutno ima sam model 3. Dobro, zašto sam se u konačnici onda odlučio za Model 3 ako je sve na strani modela Y? Pa evo ovako, 2 do 3 mjeseca prije Božića 2020. godine Tesla Norveška je došla s jednom ponudom koja se jednostavno nije mogla odbiti. Na novo predstavljenu verziju modela 3, takozvanu refresh verziju iz 2021. godine, spustili su cijenu za oko 4.500 eura u odnosu na originalnu cijenu. Plus omogućili su financiranje sa 0,25% kamata. I to je u tom trenutku učinilo model Y oko 12.000 eura skupljim od modela 3. Tako da sam rekao samom sebi, ok, mislim da za tu cijenu mogu žrtvovati nešto prostora. I tako sam kupio model 3 Long Range, takozvani refresh iz 2021. godine, koji je bijele boje s bijelom unutrašnjosti. Dakle, da sumiramo na kraju zašto sam odabrao Teslu kao svoj sljedeći električni automobil. I to ne samo Tesla Model 3, nego Teslu inače. Nijedan
proizvođač električnih automobila ne nudi sve ono što Tesla nudi. To je doseg, odnosno domet, efikasnost, potrošnja, performanse, brzina punjenja i sama infrastruktura punjača, to je taj Tesla Supercharger Network. Dakle, drugi proizvođači električnih automobila imaju neke od tih atributa, odnosno karakteristika, ali ih nitko ne objedinjuje kao što to Tesla radi. Eto, ostavite u komentarima vaše mišljenje, je li ovo bila razumna kupovina, što vi mislite o tome, i inače vaše komentare o elektromobilnosti i tehnologiji samih električnih automobila. Kakva su vaša mišljenja o tome, kakva je perspektiva, je li mislite ima li to budućnost ili nema. Ukoliko vam se svidio sadržaj ovog videa, bio bih vam zahvalan ako kliknete na taj thumbs up, odnosno palac gore dugme. Nadalje, ukoliko ste željni gledati moje avanture sa novim Tesla modelom 3, onda možete i subscribe-ati ovaj kanal, to jest zapratiti me. Na kraju, ako ste se odlučili na kupovinu Tesle i mislite da sam vam ja ovim videom nekako pomogao da dođete do tog zaključka, da ne bi bilo loše isto da iskoristite moj referral kod koji je dolje u opisu videa, jer tako oboje i vi i ja dobivamo 1500 km besplatnog punjenja na Tesla Superchargerima. Dragi ljudi, hvala vam na vašem vremenu i vidimo se uskoro.